Čekaj, zašto? Kako da otkrije? Dobro, ide. A ide kurac, ne mogu selfie, kako ne mogu selfie? Ovo se aha, evo. Sorkić. Evo nas opet u Tokiju. Mravi su opet ovdje. Napadamo. Znaš da je nova godina, čim se mi javljamo. I evo Mrave, reci par dojmova prvih. Pa dobro smo prošli, ajde. Nikad na tjesnije nismo u avion ušli, skoro otišao avion bez nas u Frankfurtu, ali dobro je. Umorni smo, ja se gasim kao sijalica. Duša mi spava. Malo sam se vrtio po avionu, ali slabo je to. A gdje je ostala ekipa? Ekipa, pogašeni su svi posebno mrtvi. Bili smo na nekoj večeri, malo sad i eto. A šta se desilo u Frankfurtu? Pa kasnije avion u poljetanju iz Zagreba i tako su nas pretresli dok ovo, dok ono, imali smo točno 8 minuta za večeru. Pa je tako bi. Je, 8 minuta, štopali smo. Prvi puta na štoper se opalio i trčimo prema avionu, a... Jedino što je bilo gotovo je bila kokoška. I to dobiješ kile i po. Ne, po pola pileta svako to bilo. Rasjekli su 4 pileta po pola. Uglavnom, utrpali smo to u sebe u 8 minuta i krenuli i stigli na knap. Evo sve slabije vidim čitat čovječe. Znači ne hoće... Nemoj me zvezati. Da vidim, ali... Evo, pozdrav i Rijeci, ne ima to dobro čitat. Evo ga, Kajmak opet, Kajmakovski. Pa di si Kajmak legenda? Ti ako se ne javiš, znaš da to je neka briga odmah. Ante spava. Ugasili su se već svi. Nismo se boga naspavali, da. Evo ga, jediš Bajrami. Eko. Samo jako. Ti si Bajram. O, Bajram. Dovedite gosta pred kameru. Ah, nemamo gosta trenutno. Svi su pozaspali, nema gostiju. Čekaj, jel mi ruka stane oće u kadra? Ne, moćan si. Nekad napneš cijeli biceps, ne vidi se. Ne stane sve. Kako su nam... Evo Domsa, pozdrav legendo. A di je kralj? Aha. Evo ga Domsa, naš. Je, pozdrav Domsa. Joj. Vidi majice Domsa. Domsa, pogledaj majicu, za besplatnu reklamu. Lisi Klodi. Kamacho kralju. Moj Adleru. Daj neku glazbicu pusti. Pusti ovo što ja volim. Može. Eto to. DJ Sataraš će ti pustiti, ispunjava želje večeras. Evo. Teleća plečka. Ova mi je super stvar. Ekipa se to čuje glazbana. Ili da pojačamo. Da se čuje. Da, onda se nećemo mi čuti tako bilo. Dobro, nećemo previše. Dominik Andrejić, pozdrav Dominiku. Gdje si? Vidi je Kigica. Joj, moj Adleru. A sretan sam što sam došao ovdje, znaš, baš mi to fali. Opet sam u istoj sobi u Westinu. Ne znam da li ista, ne vjerujem da je ista soba konkretno, ali je isti tip sobi, imaju, ne znam, 6-7 vrsta tipova soba, ali baš na ovom uglu. Kao kad smo prošle godine bili na... Sutra čeka nas neke sa Fuji televizijom na neki intervju, to je to. I u subotu idemo u Saitama arenu na vaganje. U nedjelju je borba. Odradit ćemo 3 treninga, znači sutra, petak i subotu. U nedjelju je borba. I ponedjeljak idemo nazad. Eto. A di svi Kajmak ću te pitati. Šta? Čuvaj mi perišivač krokap tim za jaknu. Pa Kajmak nisam ti ja željobus. Ali čuvat ću ti, kad dođeš. Ja sam mislio da ćeš jaknu tražiti.
baš imam jednu viška takvu istu, ali niko me se ne sjeti pita to. Možda niko ne želi, ne znam. Na bez se. Opet Bajrami nešto. Ponovi Bajrami. Za gosta neko, nismo dogodili. Mislim, može koliko majica. Ne znam, ja. Ljudi, što su tih majica Krokap, ja nikad nijednu nisam prodao. Ja sam nekoliko tisuća podijelio, nikad nisam, da ih ima po internetu prodaju, štampaju, ne mogu ja na to, ja se ne mogu s tim boriti, niti me to zanima, ali ja nisam nikad prodavao, niti znam gdje se ima, vjerojatno na internetu se može pronaći, ali gdje ne znam. Ja naručim po 100-200 komada, imam u gepeku dok ne podijelim, eto, to je toliko s majicama u mene, nikad nisam nijednu prodao. Pozdrav za Nikija. I Maru, normalno, Mara Kralju. Hrvoje Hampel, evo pozdrav Hrvo Hampel. Znači, skužio da samo nam muški pišu, javljaju se. Da. Žena nijedna, majko moja. Barem ja nisam sad skužio. Nemoj, ima, evo, da ti stvarno ne vidiš. Nisam, ne vidim. Majke mi. Ne znam, znaš ko mi je, nisam ja vid malo na mobitel ovaj. Znaš, ako već ovako piljim u mobitel i gledam, majke mi. Shvatio. To, biceps, triceps, ne, smočas. Dovedite gosta pred kameru, čekaj, to stvarno pišu ili kako? Pa ljudi već treći, četvrti, kako koji gosta? Četvrti, do 10 ih je. Ko je gosta? Nema gosta, koji gosta je, svi su pozaspali, ovi što su s nama, mrtvi su, spavaju svi. A nas su stavili, ko za inac su nastavili tamo ono kao biznis neka klasa se zove, jel? Ma da, nemoj to. Odvajaju nas, bez veze nas odvajaju, neugodno mi skroz je ovo. Pa taman zaspeš, oni te bude da je biftek gotov. Kakav biftek je? Jel ti ovo Jubi to? Je. Da nađem nešto po mojoj želji, čekaj. Nađi. Čekaj. Erol Zimmerman. Pozdrav. Gdje? Gruse, Erol, šta se priključio? Pozdrav. Ček samo da vidim. Pozdrav. Evo ga Mario Baković. Pozdrav Maravi i sretno Baković. Znaš šta ćemo staviti? Možemo pričati u avionu. Aha. Može. Evo. Super, brate moji, kaže Erol. Kralju, pričaš naši dobre. Evo, Psihomodo malo, pop. Meni najdraža stvar njihova. Kad sam bio jako mali dečko. Baće malo. Umememe. Kristina Dabić, nije vam lako. Dođi Kika. Pa ti si da se igramo. Mislite, zdaj ga ljevom, taman samo na ljevu dajem. Da. Pozdrav Vladici, mom frendu. Evo, Vladica Cvetanović, pozdrav. Pozdrav u Leskovac, ako se ne varam. Ne, Bogojevci, pa pamtim kao terijer. Bogojevci, da. Moćan sam. Mama umememe, umememe, mama umememe, umememe, mama umememe, a u tebe me. Minkelj. Mama umememe, pahuljice. Poznajem me Kristijana Majera, poznam. Kristijan Majer je moj dobar prijatelj, evo, piše neki Marko Rajković. Evo, ne volim. Ajmo, ima nekako pitanje da pitam, ajde pitajte što vas zanima, da sad smo dobro volje. Kad ima borbu Mirko, 31.12. u nedjelju. Jesam bio kad u Hanoveru? Nisam nikad. Ajmo dalje. Nisi ništa propustio. Kako je vrijeme? Vrijeme je... Oko je u Zagrebu, možda malo hladnije. Dovedite gosta pred kamerom, sve to ne kuži, to neka fora više dodati. Da, mi smo to krivo skontali, jer smo vjerojatno malo... Mogu ja u sredinu, ko to pita? Kako ne pozdravim Klodi, pozdravio sam te odmah na prvoj kad si pisao. Vidiš Ladica da pamti. Da.
Ovo je posljednja borba za ovu novu godinu. U ovoj godini posljednje Pa borbe. kako ljudi ne kuže da ja to volim, da je to meni gušta, da ja uživam u tome, da ništa ljepše od tih priprema, od tih putovanja, čekaj malo stišamo. I zašto se uopće opterećuju s tim? Ma ne to, nego, ja to volim, razumiješ, ljudi, dragi prijatelji, znači u odličnoj sam formi i svako, ali zapamtite svako, uz uvjete koji mu se nude i u formi u kojoj sam ja, pa ko ne bi otišao? I još uz to, ja to volim, taj adrenalin, uživam u tome, ne volim stres na sami dan borbe, to je naravno stres veliki, ali poslije toga, pa nema tog feelinga, nema tog novca koji može plakati, sudac digne ruku i taj osjećaj, razumiješ? I te pripreme koje mi radimo, cirkuse, doživljaje, tih 7 tjedana zadnje kampa, to je prekrasan A ovo osjećaj. putovanje i to Vjerujte mi sve. ljudi, pa najljepši posao na svijetu imam, je okrutan, košto me i zdravlja i operacija, ali ne bi to mijenjao, nema tih novaca, vi to ne razumijete. Došli smo ovdje, uživamo, guštamo, danas smo bili na večeri, gdje god smo prolazili, ljudi su za nama išli, tražili da se slikaju, Ne za nama, za konobari, tobom. pa dobro, nebitno, za cijelu ekipom su išli, ali mislim, to je lijepi osjećaj, razumiješ, ljudi te cijene poštuju, Ko džajici. 5-6 dana odem, odmorim glavu i vratim, prekrasno. I ljudi me, naravno, da se ne lažemo, ljudi me vrhunski plate, pa to bi svako živ napravio, i onda mene ljudi stalno nešto pilaju. Jel bi se vratio u UFC nakon svega? Te pita jedan gospodin. Pa ne znam, teško. Mislim, ne. Dosta je bilo. Lijepi posao ima ljudi, bez obzira koliko je to vama stresno i isto ne znam, ja kad gledam recimo pilote, ja ne bi taj posao nikad radio. Svaki dan u avionu letio, razumiješ, svaki dan, jako me muka, kad one turbulencije kad me uhvate, meni stane sat na ruci od straha. Ja to ne volim, brate, mučno mi je. Ili ne znam, neki drugi posao, ima tih zanimanja, ja to nikad ne bi radio. Čovjeku koji to radi, njemu je to normalno, kao i meni. Meni je borba odraditi ko čašu vode popiti, naravno kad sam spreman. Najteži dio su pripreme, najmanja stvar borba, naravno. To je lijepi ljudi posao. Jer onaj ko radi što voli, taj nikada nema posao. To je stara narodna poslovica. Kaže, pita Luka Parlo, koliko daje šanse protivniku, s obzirom koliko si spreman? Pa ne treba, gledaj, ja sam došao pobijediti 10 minuta, jako dugo, prva runda traje 10 minuta i očekujem da će ga u prvoj rundi završiti. Ali sad nešto podcijeniti bilo koga, čovjek je s jednim udarcem srušio, nokautirao prije 2 godine ovoga, kako se ovaj zove Britanac, Thompsona. Nije čovjek za podcijeniti, bez obzira što je 47 godina. Čovjek je u treningu, sigurno se spremio maksimalno koliko se može spremiti za ovaj meč, tako da iskusan je lik, prošao je puno ratova u karijeri. Ja pamtim njegov legende, zaista, jedan od klasika Prideovih. On i Mark Hunt, ti to nisi gledao tu borbu. Kako su se ljudi tukli, pa to je Hunt ga je nokautirao na kraju prve runde. Ne znam u kojoj 7-8 minuti, ali to je bilo ono... Ovo, jel? Da, košaku. Čovjek košaka je s Fedorom, kako je bio Fedor napon, oni Fedor su odradili meč. Fedor je izgubio trećim nokautom, on njega nije nokautirao, ali ga je pogodio ga i rasikao ga, razumiješ, i liječnici zabranili nastup. Fedor je izgubio taj meč, bez obzira što, kako god, tako da moram biti ja oprezan. Ne smijem ga podcijeniti, niti sam ga podcijenio, odradio sam dobar kamp i ja ću dati sve od sebe da pobjedim, naravno, i pobjedit ću, naravno. I ovo je Sidney, pozdrav u Sidney, ko je to? Roko Daniel. Šta pilota, kakav film, šta priča ovaj? Čabraja. Suli, film. Azra, Beli, di se gasiš? Pa dođi pa ću ti pokazati di se gasi. Tajnu polugu. Dođi, Azrice, dođi pa ćemo ti pokazati di se gasi. Šalimo se, naravno. Ja se ne šalim. Samo ljubav. Pa šta, pa nije to ništa grubo. Svega ima. A? Svega ima. Ne vidim, ima sve. Majke, meni Ali moguće da ne vidiš. Pa vidim, ali malo me... Gdje si ti naočali? Ma kak ja naočali? Zašto ne posudiš od Ivana? Nemam istu dioptriju.
Ajde, javljaju se od svuda, evo te ljudi. Kaže Stipe, Azrabi da nju ugasite. Ha, slušaj, to su samo njene želje. U kojim ćeš se gaćama boriti na kraju? Neka ekstra riba ne bi se javila i pisala gluposti, ili tako? A možda je, možda griješim. Pa, ne znam, pogledat ćemo poslije. Je li Ivana puca adrenalin? Ha, neću vam to pokazati još. Mislim. Evo Zorice, pozdrav i tebi. Bolek i bolek. Ha. Hoće to potrebno. Nenad Jovanović, Neradanović, nisi Jovanoviću. Ima more, ali nije to moj Samire. Ovo je bara velika. Šta kaže da moja friendica Daniela Vikla da voli samo lijepo kad pišu. Ona piše ko šta god hoće, razumiješ? Pa da. Ali će dobiti nazad odmah. Pa dobro, tako, moje da odbrusi. Pišite vi šta hoćete. A pozdrav Danielica. Ma ništa, ne zanima nas ko je. Joj. Haha, evo Danielice. Znaš šta mene kuži, ja to ne kužim, Adleru. Neko čez da je to taština, umišljenost. Nije, ja stvarno ti znam kakav sam, kako mi ja funkcionam, bar me ti znaš ako iko pozna. Ali ne kužim ljudi, ja bih razumio da sam ja neki političar. Da sam ja premijer, da donosim nekakve zakone koji se tiče cjelokupne populacije, razumiješ, pa ne znam, nekom uskati neka prava, neke beneficije, nekom dodam, pa su ljudi, razumiješ, kiri na mene. Ovako, brate, moja znoj, moja krv, moja trud. Mislim, ne kužim čemu se hoće neko s nekim naš negativnostima ljudi javljaju. Zašto? Čemu to? Taj dio neću nikad razumjeti. Ajde ja nešto, da se moj rad reflektira neku širu populaciju, pa neko će od toga imati neku štetu ili neku korist, nebitno, pa ajde, ali ovo je ovako, ko voli nek pogleda, čemu uopće ljudi... Da, ali to je zakon brojeva, mora biti ljubavnik. Ja sam svjestan, to je uvijek tako. Paši, postoje ljudi koji mene nerviraju, koji nikad nisam osobno upoznao. Ako na prvu me nerviraju, nisu mi simpatični. Nisam ih imao priliku upoznat, možda je moja... A kad bi javno ti nešto o njima govorio, to ne javno ne zanima me, razumiješ, ne znam čemu ljudi tako ničim izazvan se ide javiti, razumiješ. Ivan Pokos, mala bara, puno krokodila. Reče jež i popne se na četku. Jer hoće Stipe kad spavate, haha, evo haha. Ne znam, ja spavam u svojoj sobi, on u svojoj. Šta? Ne kužem šta im ovo znači, dovete gospodinu, to je neki... Ma ne, to je vjerojatno neka, kad se neko priključi pa onda... Ajde vici jedan, pa ne znam koji bi vic pričao sam. Nemam inspiraciju neku za vice. Nema majica više ljudi. Evo je Brkljačić. Joj, Macan legendarnog, joj. U Melbourneu Macan. Pozdrav Macku legendarnog. To je Macan legenda živuća. U bazi bili luči. Ja to moram ispričati. Evo Macko, nemoj se ljuti, ali to je zaista legendarni štos. Dan jedinice. 7.9. Proslava, sad to je bilo negdje, ajmo reći, pa 2002. ja mislim, tako, ili 2002. ja mislim, ili 2001. Nebitno. I sad Macko je radio, treba smo neku demonstraciju imati, neku boračku demonstraciju, svi smo imali fantom, našu nekom fantomke, došli su ljudi iz ministarstva, ministar, ne znam, uopće bio institut, je bio ravnatelj onda, policije. Bilo tu gosti uzvanika svega. I to je legendarno Adleru, znači ali plakanje. I sad smo tu mi nešto radili neku demonstraciju, između ostalog sam i ja, ne znam, znaš kaj, jedan po jedan me napadaju, nešto bacanje, udarci, ovo ono, i to je sve lijepo izgledalo. I sad u jednoj točki taj legendarni Macko treba imati
On se nekako kao gimnastikom, kao klinac bavi, hoće nekakav salto, znaš. I ne znam, nekako dvojica ga na rukama i on se odrazi u zrak i naravno i umjesto na noge dočeka se na leđa. Znači, to je puklo. Znači, ne dočeka se. Znači, kad je to puklo, to su stakla popucala na zgradama okolnim, koliko je to puklo. Ja sam mislio da njemu kičma pukla. Mi smo ostali šokirani, ostao paf, ono, ne možemo vjerovati, odjednom čovjek se skoči na noge i ovak, znaš, zaustavi onaj ga. I sad, tajac u toj publici, to je bilo nekoliko stotina ljudi, svi šokirani, i sad, evo, prvi počeo pljeskat, počeo drugi slediti, misli ljudi da je to dio performansa bio, kako da pokaže kako ima jaka. Da, i sad mi šokirani, stoji, ja sam mislio, on je pao kraj mene na 1,5-2 to je puklo, ja sam mislio da njima da je on kičmu kompletno polovio. I čovjek se ustade i kako on to pozdravio i sad mi nešto kao trčimo iza zgrade i mi doći za zgrade i on naravno došao tamo je pao dole, svalio se, čovjek je vrišti od bolova. Kako si to imao? Kaže, nije niko skužio, kaže, kičma pukla, majke. A nije, pa to je za Afrikancija, pa šta je? A nisam, nisam ga popio. To je baš ono jedna anegdota, legenda na koju ću vječno pamtiti. Petko. Gdje si Petko? Gdje je Petko? Vidi Aleksandar Petković. Viš kad to neko počne gledati, onda bi dao tu opciju kao dovedete gosta pred kameru ovakvim. Dok mi skuži, mi smo malo sporiji. Pa dobro, evo ti to udraci u glavu i tako dalje. Ne? Kaže... Previše poruka brzo dolazi i onda ne stignemo pročitati. Evo, pozdravi Krišti u Livno. Lučko. Evo, i Zorici pozdrav, evo nešto se smije. Ko je Zorica? Nemam pojma. Ivan Kalić, pozdrav Kaliću. Evo, pozdrav doktoru Biberoviću. Rokni ga ko Šeks rakicu. Ma nije, to su samo... Nemojte to klevete tako. To nije istina. To nije istina. Dario, Keser, jesi spreman bar 80%, ha. Sad ne znam koji je smiješni dio, ali ne znam, ajde. Evo ga, Hrvoj. Kako su me bacili, mjesto nazad, bacili me naprijed. Čekaj, što to je taj? Daj, serije. Sam stvarno? Joj, Hrvoj, kralju, evo. Kaže, krivo su me bacili, mjesto nazad, bacili me naprijed. Ojebe. Legenda je, majke velike legenda. Joj, da, šta je legenda, nego legenda. Joj. Evo, Zoki, pozdrav, Zoki. Joj. Joj, ja se to sjetim, a to se treba vidjeti, čovječe. Čekaj. Šta je Debora? Šta je sramota? Šta sramota? Šta se buniš, Ivo? Znaš ko je? Šta? Znaš ko je to napisao? Kako ne? Dobro. Pozdrav u Đakovo. Frankfurt. A šta ćemo, Frenci, moramo se malo zafrkavati. Malo opuštamo žice. Opuštena. Ko kod kuće. Pozdrav Josipu Miletiću, evo ga. Pozdrav Zokiju Matiću. Evo ga, Holenik. Da. Kristijan Ivanović, prodajem drva. Pošto su Kristijan drva? Znaš li te legenda? Evo, sad sam se sjetio vica. Kaže Haso, došao ujutro Haso, naš se s Mujom i kaže jebote Mujo, kaže sam imao totalno čudnu situaciju, šta? Kaže zvoni mi, kaže oko 11:30 u noći, telefon, ja se javim, onako zbunjen, ko sad zove, kako dobroveče. Pita me čovjek, kaže jel vam trebaju drva? Kaže ne trebaju, šta će mi drva? I dođe, i kaže tu se provodim, nema mi drva ispred kuće. Krivo je shvatio.
Lijepo ga je čovjek pitao. Da. Joj. Kome daje šansu za osvajanje turnira? Pa normalno, Deli i Iši. Da, vidjet ćemo ko će vice u turniru, ne znam još. Pa da. Evo, hvala Zorice na čestitkama. Evo, Alexej, hi to you. Sretne pozdrav iz Ganjica, pozdrav Ganice. Jedan japanski vic, to ne znam japanski. Hvala gospođi Nataši. Ne, još mi nisu zamijenili, danas je bio pravi Mirko u gradu. Da. Ali moglo bi ovih dana. Živković. Pozdrav Josipu. Sretan Božić njemu. Pozdrav gospođi Bilić. Bogu mi Sve čitao baš. Adleru, jel mi Šokre zaspa da ga malo šnapsa, malo ga šnapsa ispeglam koju partiju. A, mogu bi ga riješiti, da. Evo, Kristijanu Pernaru, pozdrav i u Vinkovci. Respect to you. Evo, Mijočić na Ganu, to smo već 10 puta to pitanje prošlo, pa šta ja znam, teško je to reći, gledajte, to je teška kategorija, trenutak nepažnje, dekoncentracije, puno će o tome ovisiti kakav će ko imati bioritam na dan borbe. Ko će se ustat da se bolje osjeća, da je svježiji, da tu noć uspije prespavati, sve su to neki elementi koji utječu na to. Nagano stvarno ima udarčinu, čovjek je agresivan, jak, prednost mu je ta što nikad nije dobio po glavi, taj čovjek nema straha. Druga prednost mu je što je on gladan, on se za siću borio, pa on je za meč protiv Overima 40.000 dobio, plus 40, neki 80, dobro i dao mu je, dobio je sigurno bonus od UFC-a, da je dobio 50 ili 100.000, nebitno, ali to je sve sitna lovica, taj čovjek još nema ni vlastiti krov nad glavom, razumiješ, on se za kikiriki do sad borio. I naravno da ima ogroman motiv, a ruku na srcu čovjek je ogroman, on skida na 120 kila, 1,95 m visine, mislim, ima stvar, moćan je lik, nije toliko tehnički potkovan kao Stipe to treba srušiti, treba odvući u drugu, treću rundu, izbjegavati razmjenu udaraca, na single ima vrhunski single leg Stipe, možda je najbolji u teškoj kategoriji, single leg, uhvati ga za prednju nogu pa ga povuče dole, i onda jednostavno ga izmori, i nakon toga su sve šanse na Stipinoj strani, ali Boga mi, mislim, to je puno naravno lakše reći nego napraviti, ali nadam se da će uspjeti tome. Eto, to je moja analiza te borbe. Tako bi trebalo izgledati, tako bi ja napravio sam Stipe na mjestu. Teško je tu reći išta. Ko prvi pogodi, to je to. Pozdrav u Pariz. Evo, pozdrav i u našu Pulu. Evo. Iz kišne Pule, kaže, pozdravljaju. Pa, onda boje da nismo tamo. Pozdrav u Posušju, doktore Bakule. Profesoru Pernari, kako ne bi znao kako ga nikad nisam vidio. Ali vidim, čovjek lijepo piše, moramo ga pozdraviti, kultura. Kad ja tamo, međutim. Kad ja tamo, svi kao što. Kad su bili. Gdje je Vand? Piše da će za Japan. Joj, volio bi da ga vidimo ovdje, a? Vanderlei Silva, a? Da. Sad smo se malo ohladili, više nismo... Nećemo, šta ćemo. Da. Treba samo poneti kilu mekinja mu dati. Koje gaće si izabrao, već pitaju po 10 put? A ne znam. Kako ne znaš? Sutra će mi doneti te gaće, nemam ih ja još, moram ih uže vidjeti. A nekako da vam budem iskren, meni su ljepša varijanta ona, ja sam stavio B i C, jel da biraju, jel tako? Staviti ja B, C, D. Ona B varijanta mi je ljepša, šta ja znam, ne znam, vidit ću. Sutra ću pokazati, kad bude ovo. Vio Miječiću i pogađanje, ja sve brojeve na lotu promašio. Pa je dobro, prosti, žao nam je. Ne znam.
Pa da. Filip Bradarić, pozdrav i Filipu. Sad kad dobiješ neke roza gačice, neće biti roza, ne bojte se. Kakva je forma, Josipe? Forma je moderna. Evo, još jedan pozdrav Zorici. Evo, pozdrav ni Zoranu Đođu. Ovo je naš borac, ako sad ne varam. Ima je onoj ligi, MMA ligu je nastupu. Pozdrav i Marku Bošnjaku. Pozdrav i Novom Selu. Jesi primijetio prvo polje bijele boje na gačicama što si poslao? Nisam primijetio. Pa te gačice su dizajnirali Japanci. Ako Japanci znaju razliku, jel prvo polje treba biti bijelo, crveno i te neke partizansko-ustaške štoseve, onda jebi ga sad kaže koje je prvo polje boje, kakve to veze ima? Znaju Japanci. Onda kako ne bi znali. Koliko kila imaš, Mirko? Šta je, ne znam. Nisam se vagao 3 mjeseca. Ne, Mike pokidala mi se vaga kod kuće, nisam kupio. Kajmak, ti možeš slobodno u novinare. Da. Za tebe je Brajdić. anakonda kišna glista. Brajdić je malo beba za njega. Da. Evo, pozdrav i u Melbourne. Evo, pozdrav. Roland Droni Žeželj, pozdrav. Prokomentariši legendu Fedora u trenutnom stanju da bi moglo da se našli kao... A ne znam, mislim da je Fedor je forma drastično pala, napravio pauzu u 3 godine i to tijelo u tim godinama jednostavno pamti i ne znam. Žao mi je što izgubio Mitrione, njega stvarno gotivim, on mi je jako draga osoba i top borac. Meni osobno najveći. Ima takav jedan veličanstveni niz pobjeda ali mislim da nije ni blizu one svoje forme nekadašnje dok je haro i tako. Mislim da je jednostavno pauza ostala preveliki trag i to je to. Nažalost. Šta misliš ti, kakve su šanse Stošić u UFC-u, može li do pojasa? Stošić mora jako puno raditi. Biti discipliniran, imati pravi kamp. Da će ići u Ameriku, da će doći kod nas da mu pomognemo, ne znam šta god odluči, mora biti u velikom kampu, otklanjati neke svoje nedostatke, sad spušta kile što će mu definitivno pomoći. Ako spusti na 93, drugi dan je na 100 i naravno da će mu biti puno lakše i komotnije boriti se u poluteškoj nego u teškoj. Treba jednostavno puno raditi na tim svojim specijalkama, sve treba usavršiti. Od tog rušenja, od pojačati boksačke tehnike, izbrusiti nožne tehnike, maksimalno kondiciju dići i tako dalje. Definitivno potencijala ima, sad da. Mora puno raditi još. Definitivno. Evo, pozdrav Dejanu Vučiću. Pozdrav Mravke, to iz Medveljine. Ne znam. Lakušić Sale spava, a majicu imam ovu i više od 3 godine, ali normalno, to su nam dresovi, od kad idemo, moram imati tu majicu. Imam i crnu. Ne. Mirko, hvala na piću da si meni i mojim drugarima platio 2014. Sad ne znam, to neko, to zafrkava, nisam platio možda, ali ne znam, nećemo se te. Mirko izazovi na Ganu, čisto da vidiš koliko ćete ljudi podržati, vjerujem da bi ga pobjedio boksačkom serijom. Ali ako ga ne pobjedim, da mi ne bi rakicu kopali. Majko moja. Hoćeš otvoriti kakvu školu u Zagrebu? Pa nema u planu to ništa. Otvara školu. Pozdrav iz Mostara. I mi šaljemo pozdrave u Mostaru. Šta je ovo?
Ivica Ićo Tomić. Smijete Zucin. Sad ne znam šta je to. Šta je to gospodin želio reći? Smijete. Seo Azilante, kralju. Kak je azilanti? Seo, imperator Mulić, to mi je prijatelj, jedan azilant. Bio je kod mene u Njemačkoj, a i u Puli je igrao rukom. I onda je došao u Njemačkoj, onda normalno su ga potjerali jer je azilant bio. Šalim se prika. Pozdrav u Sinju. Ne znam da li se prodaju majice, ja ih nikad nisam prodao, već sam rekao. O što znači original majica? Nemam pojma original majica, pa... Evo, Komletinci moji. Pozdrav Mariju Kolariću iz Komletinaca. To je legendarno selo. Ide Privlaka, prvo pa Otok, pa Komletinci. Aha. Koliko? Legendarno. 10 km, 15? Ma nema, što ima Otok Privlaka nekih 6 km, dok dođe do Komletinci. Pa ima neki, ne znam, 12-13 km od Privlaka Komletinci. Bratan, pozdrav u Latviju. Elvis. To mi je prijatelj iz Latvije. Isto boksu dečko, dobro bio. Koliko si rekao da je Komletinci Privlaka? A kak je sad veze ima, ne znam, 12 ili 13 Moraš znat, kako ne znaš? Pa nisam nikad išao. Moraš znat točno. Evo, pješke je baš da sam mjerio. Koja ti mene pitaš koliko ima od Pule do Vodnjana? Evo, ima 12 km. Nema, 10. Do Komletinca ima 12. Eh. Pozdrav iz Jankovaca. Pozdrav. To ti je selo, to ti je jedno mjesto kraj nas, Jankovci, ima stari i novi Jankovci. Koliko ima od Privlake do Jankovaca? Privlake do Jankovaca imaš 4846 metara. Te vidiš, to mi je drago, to su odgovori. Gagik, kralju, Bratan, nište, Rusi, to jest ne Rusi. Mi smo imali veliki spor, znaš ti 80. godina, nisi to čuo. Privlaka, moje selo sa Jankovcima. Bio ti spor, to je završilo na međunarodnom sudu za arbitražu. Mi tužili ih ozbiljno. Jer od Jankovačih nebodera se nije vidio zalazak sunca u Privlaci. Znaš, kako to poljeti, katastrofa, smo u sjeni bili nekako. Ma zezam se, to su sve moja sela. Evo iz Otoka imaš pozdrave. Otok, selo moje mladosti. Selo moje Gagik. mladosti. Pa nismo se posvađali nikad. Joj. Samo ljubav uvijek. Posvađao bi se on sa mnom, samo se boji se da ga ne prebijem. Daj malo nos da pitam, daj malo tu kljukicu. Gledajte vi ovu kljukicu, gledajte ovu kljukicu. Ti boksačići mali, nek me napadnu. Kickboksačići. Napadni me boksačiću. Sjetim se sad u ovim trenucima mog legendarnog pokojnog prijatelja. Pozdrav Kenanu Hekalu. Pokojnog prijatelja Ruje našeg. Da. Danas smo se cijeli dan prisjećali tih doživljaja. Bili smo u toj jednom restoranu na Ropongiju. Gdje sam uvijek, kad je on je često sa mnom išao u Japan, pa tu smo takvih doživljaja imali smo stiliko. Nažalost on je preminuo mislim 4. mjesecu da je umro ove godine. Napisao sam o tome već ko je pratio, znao stvarno bio... Ko ne zna Rusajevu. Da, bio stvarno legenda, nikad tako duhovit lik se više nikad roditi neće. Nikad s tim što se ima. Plakanje, ti doživljaj iz Japana, utrke s biciklima po Tokiju te 2004. kad smo bili 7 tjedana ovdje na priprema za Aleksandra Emelianenka. Nikad se tako više neće roditi nešto. Volio bi sad da je, vjeruj mi Adleru Kunevce, volio bi da je sad s nama. Ne znam šta bi dao sad da sad treba tu s nama da se nasmijemo, ali nažalost nikad više. Jedini čovjek koji mu se mogao sučeliti, on je još živ iz Privlake. Gospodin Drago Prkačin. Tako je. Dolazim ovu zimu u Privlaku samo zbog njega, da ga upoznam. Drago isto legenda, ne smijem sve doživljajni pričati njihove, nisu sve za priču, to je legendarni. Rujo, još što je to bilo smijeha, moj Adler, što smo se mi znali smijati s njim. Nisam pričao, legendarni njima sam pričao danas pa smo se valjali od smijeha. Legendarni moj kum Igor Jurić,
Sprilak, išli smo u školu zajedno, osnovno i tako bili. I onda iz osnovne škole je bilo kume i stvarno, prvo sam ja njemu bio vjenčani, kume da on meni. Sad u Njemačkoj ide kod Stuttgarta, on živi, radi i tako dalje. Nešto smo se zakačili, trenutno nemamo neki baš veliki kontakt. Ma ne, zakačili smo nešto sam mu ja prigovorio. Ne želim sad javno to njega, nego nešto nije bio u pravu u jednoj situaciji, razumio sam prigovorio njegovo ponašanje, tu je tu ne zamjerio kao šta je njemu svojim pamet, a 100% sam bio u pravu i nije to, neke stvari nije smio napraviti, ali nebitno, ja njega volim svejedno i dalje i to je to. Javit će se o meni kad tad, nebitno, bak se nije krv voda. I sad te 2004. Ne lažem, to 2005. bi ne znam s kim sam ja imao borbu i njega povedem u Japan i u slačionici i sad nas dvojica kartamo. A bio Verdum, Fabricio, a njih dvojica su se non stop nešto, mislim čak da su oni bili, da li su oni u sobi njih dvojica bili, ja ne znam kako to ispalo, ne, nisu oni bili, ne znam, uglavnom njega je Fabricio stalno nešto zafrkao, stalno ga po ušima klepao, mi kartamo, on mu stolicu izvuče, non stop njemu nešto Fabricio i ovaj njemu, nešto oni tako, ali to je Fabricio bio puno inspirativniji, agresivniji i tako dalje, non stop ga nešto pilo. I sad mi u Saitami čekam ja svoj red na zagrijavanje i ja i moj kum peglamo bele. I Fabricio stalno s leđa ga udari ga po uhu, pa ode ga počupa i ovaj jedan put, dva put, treći put već je ovako nervozno kaže daj ostaje me na miru čovječe, ostaje me na miru i nešto obrusi i nije to prošlo, Adleru, nije prošla minuta, nekako ga ovaj valjda čutnio po uhu, onako povode po hrskavici jako. Kad se moj kum okrenio, a inače moj kum imao ruku ko šaku majke moje, ko Alijas ima, nije imao nego ima još uvijek, ko Alijas Sirotanović lopatu. Kad se on okrenio ovako, malo stvari dalje ovako. Znači, kad se okrenio i kad je kroše povukao ovako, znači, Fabricija da je pogodio, fulo ga je za 1,5 milimetar. Pa da ga je pogodio, Fabricio bi danas ležao sve tamo areni, majke moje, samo bi ga prekli tamo, danas bi on tamo ležao. Znači, ubio bi ga, da si to vidio. I profulo ga je u sekundi, i šta će, daš to šorapa, i Fabricio mu se u noge baci, i sruši ga dole, pazite, to legendarno. I kum moj zatvori gardu, ak s nogama njemu oko tijela i tu ti počne neko šaketanje. Ja skačam, vučem, ne mogu Fabricio na čela oša, nega da je počupat, skidam ga na majicu, rekao idioti, prekidne tu sramota. Japanci ovi trče, majko moja. A kum je bio, da ga zaledio? Da, danas bi spao tamo. Spavanje je bilo. Da, danas bi spao. Joj. Mirko, ja posudi 100 eura prvog, nema problema. Goc, pozdrav Karlovac, 100 eura, može, ne, kesa je kod mene. Preko mene on morate, meni se morate obratiti prvo za pare. Kaže, evo, ako nema, ima Stipe. Da. Poslije ću ti odgovoriti. Aj, dosta smo. Jel dosta? Ma dosta za danas, javit ćemo sutra kad se probudimo. Eto, nismo stigli svima odgovoriti jer ide brzo ova pitanja, ima toga milijardu je bilo. Da. I tako, kad ide neka priča, onda ni ne možeš čitati ovo drugo. Ali... Ide brzo, gledajte, ide brzo, možete poslati pitanja da pošalju u inbox pitanja, ali neka normalno, nemojte mi. Nemoj to, nećemo sve pa pisati koja su bila, ne, ovako je dobro. Ko bude ako brzo, pobjegne, ali nešto normalno, stvarno. Nemojte ići, kaže. Slušao ga, Vedu ga stvarno slušao dole. Šta će da ga ovaj zaledio, bilo bi mu je. Ma nema tu, evo Bošnjak Marko pita, nema tu, trema uvijek postoji, nema tu, svaki borac ima tremu, ali neki strah ne, da imam strah od toga ne bi se bavio s ovim. Trema da, uvijek je tu nervoza prije meča, onako neko pozitivno iščekivanja, nema tu straha, u onom smislu da se čovjek boji, da se bojim ne bi išlo, ko bi natjerao da uđe. I to ne bojiš se, niti razmišljaš, ne bojiš se protivnika, nego se bojiš nekog eventualnog poraza, to je strah jedini kod svih boraca, niko se ne boji same borbe ili neke ozljede, na kraju niko o tome ne razmišlja. Da, dobro. Pa, što bi rekao Ševa, doviđenja.